Putang ko napindot. Kusilapan ng mga dagos, ha? Ang ko napindot. Actually, fading ko mo dahil inot ko mga bukaw. Ang ko mga napindot. Nakipindutan na nakitutan mo. Aha, ngarod, karo ba? Itititiakan ito. Kat, pagyamaran naman yung dagiti sponsors tayo. Nga agtultuloy lang taapo. Nga amang mangtod, tinasaya at nga parabor iti for the duo, of course, the FDT Production Incorporated, headed by Manang Darlene Can. Auntie Virginia Domingo Piscio. We have Kabsat Cathy Cabal Salvador. Auntie Let Ponson B. And my sister Felicia Seriales. And we also have Agri-Component Corporation. My favorite, Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. And the New York Heights Subdivision. Yes. Nga ro, tagitoy iti patalastas na kaaruba. 97.7. Sweet! Apay nagliday katatang. Kasanaw, tumawaran di mo di abroad, ang pay pundaryaw. Tikunam tatang, dandani kami umakar iti Baro Subdivision sa New York Heights Subdivision. Bulas taw, sa dinuday ta, di Amerika. Kasla Amerika tatang, ngam adalaang sa Bugayan proper, Ramon Isabela. Mismo nga highway, na urnos ti Babalay, Guardiado, napalawlawan ti CCTV, at daan ti Luxury Clubhouse nga ada function hall na, nga mabalin nga pagpapandangwan. At dapay swimming pool na, tennis, badminton, basketball court na, kan parka pagpapalailangan tubing, kan natangan. Ahaw, manulas sweldo di bagkamaw. Dahil tangarod ka tatang, iti kurang at 2,000 pesos lang binulan, maadaan kami tinaulimag kapag taingan. Dandani kami umakar. Anya tatat makunam tatang. Apay di nag-itugaw. Ay kat, haman na. Wen karuba, uray saan nga nagapo abroad. Empleyado ka man, manalon, wen anyaman nga estado. Makipagnaatayon ito komunidad anaulimag, nakalmang aglawlaw sa New York Heights Subdivision. New York Heights Subdivision, owned and developed by Northern Luzon Golden Rabbit Realty and Development Corporation. Para kalikiti sa Lutsudio, tumawag lang iti telepono 0916-988-3862. New York Heights Subdivision, may kayon karuba. Daituyan timang paturpas si panagbiag tayaman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga di kamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 23 na tawanan nga agsireserbi kadag iti Manalon. Kumpanya amang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Manalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadag iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall, at dapay sa Rojas, Solano, ken Tumawini. When no tumawag iti telepono 078-652-0121, 652-4296, ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Para iti natartaraki na limlimbong ka napapaw ta serbisyo na iti motorsiklo, intayon sa Jai, Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Eagle Rider ko na. Unanggal, Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Pakasarakan ti orig ken nalakapya sa ti motor. Agkakalain pa iti iti mekaniko nga idadalwan ni Kabsat Marlo Pabiling. Iti subot ti bagbaga na iti karuba papanak pagatangan ti rayos kindalig ti motor kao. Inkananggal sa Jepurok 2, Bugayon proper, Ramon Isabela. Asideg ti Manos Hospital. Bagi kanimat matunan ni Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Tuloy na bagag ti presyo ti Senbira or kadina, sprocket, sparkplug, carburador, rem, interior, baterya, manibela, tornilyo, brake fluid. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Apay, natin ang yaray. Hanta basol day jaya, no dati Tuloy basing na bagag ti presyo ti brake. Kita man ni Kuya Melvin Abo.
Sang-sangon, bubuyain na wala tanda jay. Aji, console. Apa, hindi na mo la patukaran ko na ka tapelangan ng rugante background music ta. Once again, Kaaruba, madama kayo katungtong kiti programa na Polwa na da kami manan with your Manong June and kanyang John Mark. dito lang po 97.7 Sweet Radio. Santiago City. Kata kita apo iti napapatag nga sponsors tayo kata Rogyantan timang ti papremyo ta sponsors ng Rogyantan na ibagata kata ultimate text line mi apo 0977 369 1552. Okay, mamisan pa ay 0977-369-1552 and with your name, age, address, apo, itadyo kada kami, when i-text kada kami, iti paulo na dahito nga sonata, tatan, isagana yun da kita cellphone yun, Tatan. Ako pa yung patugtog mo, tatan agad siya. Dato yan, hindi patugtog tago. Hidde pa pwede background. Kasta. Sige. Ulitin mi Kaaruba. Dahito yan, iti dat lang nga sonata. Dahitoy. Mapuno malanday ito, itik slide-line. Agan siya. Tumakdartang. Kasta, nakasaganda siguro. Na-type damot siguro, itinagandan. Edad address ko na no. Address ka anti paulo na dahito nga sunota. Ana nga ta dahito nga sunata Kaaruba. Dahito nga rodan. Ay na. Ka ato yan. Dahito yan. Apagkat ngamin na siyak nalipatan Day ginay dundo mga aldaw Tidwa a puso Nagsinggalot ken naglinaino Ngemiti a pagdarekmat Nakasarakat di barunga ayat Ketika riken sa patam Namimpinsan mo pinunas Siya sinod mangipagaro Ngati ayat nuket na rukod Siya sinod mangipagaro Ngata pusong ket na ulbud Ngem no napateg kumang Ni ayat nga sinangal ka Di mo kumaimpalubos Nga nagbalaygi may sulisog Okay, ang text kayo Kaaruba. malipatan Day di na'y dundo mga aldaw tidwa a puso Nagsinggalot ken naglinailo Ngemiti a pagdarekmat Nakasarak at ti barunga ayat Kiti kariken sa patam Namin pinsan mo a pinunas Siya sinag mangipagaro Ngati ayat mo ket naruko Siya sinag mangipagaro Nga tapusong ket na ulbud Ngeno na patek kumang Ni ayat asinangal ka Di mo kumaimpalubos Nga nagbalaygi ni suliso Siya sinot mangipagaro Ngati ayat mo ket naruko Siya sinot mangipagaro Nga tapusong ket na ulbud Ngeno na patek kumang Ni ayat asinangal ta Di mo kumaimpalubos Nga nagbalaygi ni suliso
magipagaru nga kiayat muket na ruko siya sinap magipagaru nga tapusong ket na ulbud gemno na patek kumang giayat asinangan ta di mo kumaimpalubos nga nagbalaygi ni suliso di mo kumaimpalubos nga nagbalaygi ni suliso. Aha, dito nga rin apo, iti datatlag na sunata nga sagot ti FDTPI. Kada kayo, kat apo, tatay pa lang introduction, kat ada nga sigod na apo, iti nangipatulod, iti paulo, ti sungba na nga paulo, dito official text line tayo, kat taga Garit Norte at Tiaga Isabela, Purok 7, talagang kumpleto mo. Kailang nagubing 13 years old ka Aruba, 13 lang tinakakabil nga taon na. Ay, kita man laeng. And for 200 peso load, we would like to say congratulations to kanya doon, ipatug mo balong. Kapik ano. Ayan, congratulations to Edmar L. Domingo. Once again, 13 years old of Garit Norte, Tiaga Isabela, Purok 7. And the sungbat na po, Sulisog, which is correct. Ayan, congratulations Ken Cabalong. Nagubing, 13 years old. Talaga amat ang ipatpatagda iti musika Ilocano. Alpas mo nga na isuratan. Okay, nakikita ko na pagsasayaw noon ang mga babagat, tiklay-tiklay, kembot left and right. Kung nanabat ni Kabsat nga Hawks Merla. Ayan, katsimong bat ni ating Venus sa Phoebe Mindaros iti Singapore. Sulisog ko na mabalay. Nakaduda. Beautiful song, maybe Sulisog ko na ni Manang Darlene. Of course, gusto kayo. Nagloko ni Anting Marlan ko. Tiyempo ni Nanay Elvira kano. Dahil takakanta ko. No, barbaro dito actually. Dito 20s lang dito eh. Dagitay pa dito mga pangablaw-balong. One, ading game. Greet mo man di anak ko nga ni Lyndon Pangangaan. Happy birthday to January 31. May you have many more birthdays and more blessings to come. Tayo nag-greet ni Mami Lorna Pangangaan, iti 130 Kabakan, Mindanao. Bakit man laeng Good afternoon, naimbangal daw yung apo. Amin nga dumduman kada kami nga awan dito yung Region 2. Thank you very much apo ti ingkay pa nagtetext kada kami dita apay nagadayo. Baka MixLR siguro ti pagdingding ka na dita. 130 Kabakan, Mindanao. Wen Kabakan, we have 20 listeners outside. Hangata, baka Kabagan. Kabakan kung ano lagarudan Mindanao. Baka nung may Kabagan tapos sige. Sige. Unay tabakano. Ikatunda data ay lapayag mo dito. Ay na, kabukbot. Haan, actually, napintas nga lugar dito. Ado ti mapasyar dito Mindanao. Adan to siguro panawon nga makadanon tanto. But makapaddag tato mo dito taga iti Mindanao. O, kita man lang. O, dito, nagunin. Apa nga nagunin ti lapayag ko nga maisan. Hello mga kuya, pabati naman. Atoy kaduak na ate Irene nga agsalsala. Wow. Ni Dali atoy. Wow. Datoy kami Rose Shopping Center. Wow. Pigsa ati Radyo Mitoy. Saan ka pigsa? Ay mga Gijibil Beltran? Mga Giramon? Katagi dito dumapay apo nga si Mambot nga nag-online dito MixLR. We have Marlex na ni anting Marinette Marcos, Marcelo. Wow. Diyos ko dito. And we have Kabsat, Merita Liana, ni Ading Venus, and of course, Daniel Cabal. Good afternoon kita kayo ta Hawaii. Chabacano kano da kita. Kunana. Amo ba di Chabacano dita? Mindanao kukwada kita. Handang agsasaw iti Spanish da kita. Apo, masano? Kasa fuego kunana di posporo. Talaga mga dati fuego nga posporo. Haan ka sa fuego ko na. Talaga nga Spanish dito Chabacano. Wan dati kanta nga ko. Nga? Dati kanta din nga Chabacano.
One. Ano tayo dyan? Sige. Chabacano? Mandi, ito talaga tayo nagkanta di ko. Babae aja ko, nalipatan na agad na. Uy. Patugtog na walang ide. Dahil dati makong na nga. Okay. Once again, ating June kan ama good PM kablaaw man amin digidi karuba itay jay page ta nagagda nga makipagdanggay Toy Karuba from yo, all of us Toy Karuba yo admins ko na Wow. Kapsat Felicia Seriadas. Ayan. Digidi iso amin na pong page administrators mi ti duang nga page mi Toy Karuba yo for decade duo kan ano pa di may isa Toy Karuba ay 4 decade duo ko na Yeah. kita nga nga pages mi po active da nga per permiso no dati sa studio no dati kayo nga amo-amuan ag text ka lang ita ayan Di kalma na. Napanagimatang tisidan may kinading ko. naluto manan di kayo manan nga nagluton Ay, ka talaga. ready made man ti kinatang yan Di kalman ka ko nata na eh. Kablawan na kami mamot di stasyon nyo. Puro mo ni Anting Island na. Kan nga, Antilidang na ti kablawan na atoy. Nana di kalman eh. sino da dyan Ni Anting Narci de la Cruz. wow Asawa ng Narci Caldante. ay among pa Narcisa. nakigtutak Kan kastakin ni Anting Cora pa nga Barrientos. Puro mo Antilidang Anting Island. Kablawan na atoy. ay talaga nga talaga Ano yung nga pag nga malamyo dita, taptan, Anting Narci. Kinati Wow. Cora, Barrientos, dita puro tres. ayan Kastamot kan na kayelo, jirwar nga, dilat pa yun eh. Kas lalo ni Michael Jordan, oh. Yeah. Siyempre, Jordan jinagan na eh. damdama labas ito daw papanan na dahitan amuklatan dyan ito nasip ngot nga silid Pero kan na Jesusi dahi, tadamdama. amumlatan Mapukatan, no? ay Diyos ko Naimpag nga malumi amin dita purok 4. Villa Carmen Ramon Isabela nang nangruna di Balayu. balay mi Okay, of ma'am. course we have katay katuganga nga permiti pa ng dungo na kinyak in the Oy, absence of talaga, my wala. biological mom syempre nagasatag ni katuganga kita Yan ang kana? inang Natividad Yo. Padillo Pastor inang kaya lang ka, wala damdam mamadik agawit ito, tagbantaya DJ ospital at pati Oh. pala ako manti coffee kanyanan. Ada Jane and Taylor ito, mada magplan-plan siya, nakita ka. Di pala imi, Aileen ada kita pamplansyaam. Ada din na minsan, di bulsa ti short pan dyan ako, nadamot ti baby oil nan. Dapat nga eh. Wan, nalabaanan, naplansyaanan, ada pala baby oil na kita haumat. Kagayam. Dik amo Naka-plastic. Anang nga eh. Ay, naka-plastic ka talaga. Wana. Bali man ano aja eh. Dik amo no inkabil da after nga na plancha when no napayagon nga di jay. Anyway, po ang ulang. Thank you very much Aileen ti panag paspasadam dita iti plancha. Ayan. Ay, anak ko na. Talay nararamid mi jay ka anak nga ni Christian tap no bang nagdakailaang nagato jay antina me. Kuna ano mo dahil tanay nag-text kanyam dahil. Oy. Di ka mo number lang mo. Number lang mo. Basta man nga naimbang nga walam kanya po juloraan pastor di siguro barang ihol tata. So duty tata ka eh. Ay, kita. Madama siguro agdang-dang nga. Aha. Kay kadagititanod dita. Hello, Kuya June and ating JM Kablaok man digiti agnana dito'y Lady Dain ko na Dain na. Ate na. Ata niyo kita man tisaka man Lady balikas. Dina. Lady Dina. Dain apartment kawayan nga busy nga busy da amin at dada nga aglablaba ka nagdalos ti unit. Kasla kanya kan amin nga taga Benito Sullivan kuya nang nangruna iti barangay Andabuen Andabuen, Purok Purok 3. Bonito Sullivan. At damat tiga yung Nene. Benito Sullivan. Kaya tumatawag dito eh. Kuya Video Melvin. calling. Yan, video calling the Minsel. Domincel Germain. Katem kasi mapukot di internet dito eh. Oo. Ayan. Thank you very much. Apo, tinangurnos si antena na dito. Kapay madiman ati headsetan. Ating nga rin ni makutkuti. Siya ka magabad ng tagtal na abot ah. Ni Kuya Melvin. Nagatayo na eh. Sinibugan natin kape niya pa Ay, kasla siya sa dahil jaya.